أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وفي أمثالك. بادئي ذي بدء إن شاء الله نرحب بشيخنا المكرم الذي شرفنا بحضوره في مسجد بروكسل أكبر مسجد في بلجيكا، وهذا المسجد تابع لرابطة العالم الإسلامي. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, donc je vais parler en français. Puis il y aura, Inch'Allah, mon frère ici, il va traduire, Inch'Allah. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir notre éminent cheikh, connu sur le plan international et sur le plan national également, qui est le cheikh et docteur Mohamed Wouri Bari. Je ne le connaissais pas, mais j'ai survolé hier ces vidéos sur Internet et ce que je vois aujourd'hui, vraiment, on ne peut rien dire. C'est quelqu'un qui est dans ce chemin-là, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait bouger, Inch'Allah, la jeunesse africaine, surtout sur le plan religieux. Et c'est ce qui vraiment me met dans cette situation aujourd'hui, et que je suis fier de travailler ici au centre islamique, parce que généralement, comme vous le savez, on voit d'autres choses, des autres nationalités aujourd'hui. On voit également que l'islam a toutes ces figures et que cela est une fierté pour toute la Oumma et plus particulièrement également pour la Oumma africaine, Inch'Allah, et guinéenne plus particulièrement. Barakallahu fikum ya Sheikhana, Inch'Allah. Walan util al-kalam, je ne vais pas me tarder, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je pense que la parole est à notre cheikh. Donc nous, en tant que disciples, on n'a rien à dire, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa fina, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه بالعقل وزينه بالإيمان، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، haram siɓɓe julɓe yetti jomiraɗo subhanahu wa taala en duwani kenelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. En salmini mbattu julɓe ko seeni ɗo kon fof. Yo allah subhanahu wa taala on windan en baraji ɗin. Yo allah on waɗ en nani jaɓi golliteɗi ko nani kon kadi. hara hiɗen sanna no siɗɗo men o makiri noon docteur Mohamed wonɗo ko kamɓe woni kamɓe kadi directeur on ka juulirde ɗo. hara hiɗen mantora ngal ɗo teddungal ngal allah jonnani en oɗo siɗɗo men kan kadi haray gilaw hewti ɗo. En wiyata har en malaga place kono gilaw hewti ɗo, alhamdulillah. haray piiji ɗin eno ɓurtine wonade en ɗum. haray ɓe innata haray kala ka siɗɗo ma wontiri geru kuusamo wallamo wata fallumo. haray ɗen weltanomo moƴƴa. ɓawa ɗum kadi hiɗen sanna والدنا ودكتورنا والداعي المربي فضيلة الدكتور محمد ووري باري مولود تلميلة والغينية الجنسية. حريت أن يلتنو دكتور ميدن موب ميدن تدب ميدن نودام إن دينا ميدن كان gila Allah subhanahu wa ta'ala hollindire e mabbe e gila Allah subhanahu wa ta'ala jonnibe ko jonnibe ngal do gandal be wondi e maggal be newani jama on be jippintini hoore mabbe be tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah beydan be ko teddungal ngal beydan ay sifa mabbe e noddobe e kaado diina
haray den wiyabe ko ahlan wa sahlan wa marhaban bihi yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi séjour mabɓe nder ɗo woni ɗo ko si ɓe arde nawnaare Allah subhanahu wa ta'ala dikkimɓe si ɓe ardi e kala hannde yo Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe hannde nden e enen ɗo kadi fof yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan e hannde nde haray min salmina kadi onon jama seniɓe ɗo kadi haray ɓe inna yewtere ko nde weeli ko si tawi notama e kamɓe yewtoɓe ɓen donc haray en holli on holli hiɗen teddini docteur meɗen sabu nan on hina ɗo woni ko annduɗen ɓe buy hari nani inde maɓɓe buy yii ɓe buy kadi heeɗi e daari ka internet donc haray ɗen weltano Allah weltanoɓe en tora Allah subhanahu wa ta'ala onon kadi seniɓe ɗo ɓe kala arɗo e ande yo Allah subhanahu wa ta'ala ittanmo ande nde donc haray programme ko ni woni yarde haray o ɓay ko moɗon joguiɗo micro on ɗo haray komi woni joganade en jonde nde mbel haka Allah newni o haray kamɓe docteur Mouhamadou Ould Bari woni waɗande en yewtere nden haray ko woni sujet on mawdu on wona yewtede ko fii ko Allah subhanahu wa ta'ala neliri annabaɓe fou yoɓe arɓe yeeto yimɓe maɓɓe ɓen ɗum woni wotiningol Allah e kulol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum woni mawdu o haray so ɗum feƴƴi haray kala faalaɗo windude e ka information ji ɗin no wowiri noon haray ɗen halbini directeur meɗen on Alaji Mamadou Salih Diallo so tawi ɓe ga si ɓe ala ga inchallah haray ɓe ka dawa yo ndaaru remplace oɓe si tawi ɓe hewtali ga fewn ɗo haray fi lande ɗen kala ko yowiti e lande inchallah haray on tigui yiɓe oustaz fadilat al akh Abdallah Diallo khorri jamiat al azhar haray hiɓe ɗo kamɓe kadi inchallah haray ɗon wawi yiddude e maɓɓe townugol honɗum kala kam tigi woni ɓe winda lande ɗen haray neniraɓe ɓen ka sonnaɓe ton haray no halfina yoɓe windu ɓe jonna ade goto haray ƴemmina e goɗɗo ko yahana lande ɗen inchallah haray ko ɗum ɗo woni programme meɗen on haray joni noon yomi jonnudu cheikh o micro on haray heɗoɗen ko addi en kon wa jasakumullah khairan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Awwalan Allahumma لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي عما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة وعدها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نحمدك اللهم على هذه النعم الظاهرة والباطنة نحمدك اللهم أن جعلتنا من بني آدم المكرمين وجعلتنا من المسلمين وجعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم ومننت علينا بالصحة والعافية والسلامة والأمن والاستقرار والغنى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها نحمدك اللهم على ما جمعتنا في هذا المكان الذي هو بيت من بيوتك جمعتنا على طاعتك نسألك أن تجمعنا في أعلى جناتك وأن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا معصوما مرحوما وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك الذين اصطفيتهم
وهديته وغفرت لهم الذنوب وكتبت لهم دخول الجنان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وصفيك ومجتباك ومصطفاك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على منوالهم واتبع سنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الإخوة الأساتذة العلماء الأئمة السادة والقادة، أيها الحفل الكريم، يطيب لي في هذا المكان المبارك وأمام هذه الوجوه النيرة التي تتلألأ إيمانا ونورا وكلها شوق لمعرفة دينها، وأمام هذا الشوق وهذا الزخم وهذا الاحترام يطيب لي أن أقدم لكم ما يجب للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه، وهو حق من حقوقه، وهي التحية الإسلامية الخالدة التي تحمل معاني كثيرة، منها الود والإخاء والسلام، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بادئة البدء، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أقدم الشكر لأهله، وأبدأ بأئمة هذا المسجد وهذا المركز بإتاحة الفرصة لنا للالتقاء في هذا المكان، فجزاهم الله خيرا وعظم مثوبتهم. ثم أثني بالعلماء وطلبة العلم والمشايخ الكبار الذي أتحفوا هذا المجلس بحضوره وشرفوه بوجوده. ثم لا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل والامتنان والإعفان لكل من حضر هذا المجلس من الرجال والنساء والشباب والشيبان، فكل أتوا يريد الثواب من عند الله جل في علاه، ويريد أن يزداد ولو شيئا يسيرا من العلم بدينه، فجزى الله كل الخير. صلى الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في أعلى الفردوس، وأن يجعل رقابنا مؤتقة من النيران، وأن يوجب لنا بهذا المجلس دخول الجنان. فهنيئا لنا وهنيئا لأولي الأمر والعلماء والدعاة الذين يحركون المشاعر ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينظمون هذه اللقاءات. هنيئا لهم. أسأل الله أن يجعل هذه الجهود المتضافرة في موازين الحسنات، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن لا يجعل في عملنا رياء ولا سمعة، وأن يجعل كل أعمالنا وكل أقوالنا وكل تصرفاتنا خالصة لوجهه الكريم.
allahumma amin. Yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo laaɓi hande yettede moƴƴiɗo e meɗen moƴƴori e meɗen nemaji ɗuuɗuɗi en wawata limtude. Nema ɓurɗo mawnude on mo Allah moƴƴoto e hoore jiyaaɗo makko on ko waɗugol no julɗo. Julɗo jokkuɗo ko feewi hulowo Allah, waɗa ko Allah yamiri, acca ko Allah haɗi, iwtira ɓaawo nelaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e nder gurdam mum ɗam ko jandiwo ko fanɗiwo. Oɗo nema woni nema luttowo mo lannata, sabu nasi neɗɗo wuuri e on ɗon nema o maayi e on ɗon nema Allah jaɓanimo haray ko jeyama e naatoɓe aljanna lutta nder ton. Yo Allah waɗu yimɓe ɓen e yettimo e nemaji luttuɗi ɗi kadi waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe ko Allah tagi kon fof ko ɓiɓɓe adama ɓen ɓuri teddude ko ɗum sigo wii ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إموالنا ولي تولي ما لئي ما كل ينات وإدرقين ما كنيام دهر بفارها وبالي هونك وابن ألا kono moƴƴi e meɗen waɗi ke nde tagore ɗo nde o halfini aduna on, o lottini ko wurdita diina kan e ngoota ka ko makko mum e nunɗal ngal e peewal ngal e moƴƴiri ɗinka hoore leydi ɗo. Kulle luttuɗe ɗen fawaka hay hunde, si heɓi ko ñaama, heɓi ko yara, heɓi ka waalo, heɓi ko dakmito lanndidortaake hay hunde. Kono enen ɓiɓɓe adama ɓen haray eɗen halfina responsabilité ji mawɗi, ɓen halfina ka diina, ɓen halfina nden tagore yen yamira wurtugol ndi leydi, eɗen yamira saktugol numɗal e yurmede e wallodiral e moƴƴugol e jikkuji labaɗi ka hoore leydi ɗo e rewɓe Allah goto. E yetti Allah e ɗum ɗo hino nemaji, hino ɓurtu, hino teddugal, hino cellal, hino jawdi e hino ngaluji. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Se limti ɗo nemaji ko Allah nemini en ɗo ha fatti janngo waɗo en andatano ɗi foti, sabuna en wawa wonde seconde goto pet tawa en ala e gollitirgol nema Allah on. Ko heewi konno nge yimɓe ɓe nemaji ɓuuri ɓe andata ɗum ɓayni ɓe gollitita ɗum ñande o ñande wondi naturel ɓe maɓɓe eɓe sikka ɗum waɗay fu hay fofugol ndu hendu boyno sikka fofugol ndu hendu ɗum wona ndema ko nema Allah ɗum ɓay hendu no wifa ɗum no wifa. Kono ko woni ɗum isinde konno ton, sabu ko ndu wifiri kon kadi no ton. Si ndu dartike jooɗi seeɗa e ganday ko nema Allah molanaɗo jaga wonno ɗon e nemorde. Boyno sikka sa heɓi ko ñaama a ñaami ha gayni tawi ya jogii hurgo dus no woodi, haaji ma yahi e satarda ƴetti a yehi e hurgo e haaji ma arti, a sikka ɗum wona nema Allah noon. A anndi ɗum ko nema Allah o ñande ɗum hewti ka yaltata rokki yaltude, tawi ko yimɓe naɓe ɓe galabtani awa ɗo ɓe dambiɗi ɓiɗɗo hanki hay hunde ɗumantinaki. Anda e jaago yimɓe aɗo starde wiya ɓurget nataka nder hurgo watta bafal peliw, haaji maɗa honto yalta jaga ɗum ko nema. Ko ɗum waɗi nelaɗo kañum ɓay sallallahu alayhi wa sallam himo anduno ɗum ko nema, so fukkiti
neminagol o nema taw o yettay Allah o moolo cheytaneji ɗin si o yalti o yetta Allah kadi o innay gufranaka Allah yaafuye ma on si o ñaami o yettay Allah si konko o ñaami ɗon kadi yaltiri no handi yaltide noon tawi lorra waɗani ɗiɗo e tata tumbodirani haɗa mo andi ko nema kadi o yettay Allah kono enen eɗen heewi dullugol wallahi sina Allah yaafi en ɗi nemaji makko ɗi o nemini en sey o landitoyi en ko honno yettirnoɗen ɗi nemaji en hersani neɗɗo no dulli innal insana la kafur neɗɗo ko heewɗum dullugol innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid neɗɗo no heewi dullangol Allah ko heewi e men ɗo ko fayda sa letti ɗo daani 80%. So yalti bimbi haa kikkiɗe o heɓaani hay ende o heɓaani muɗa e goto fotte makko ayni no waydi ɗo no masden ɗo no sawa ba masari fus kanko musidɗo nde masu gongol ko si tawi tumo mowi mbuuɗi masari aymi ko ñaama ɗum yalti e hoore jam hendu no wifudema hiɗa yiirude gite maɗe hiɗa nanirde noppi maɗi hiɗa wuunirde dengal magal hiɗa mendirde jungo mago hiɗa yarude koyɗe maɗe hay goto alama e wallitade ɗum ɗo fof innama sari yehi kalabtani dara tawa woɓɓe ko bumɓe ɓe yiyata no rawni no ɓawni no laba no kaani no wojji no wayi no juuti no raɓɓiɗi ɓe andano kamɓe few sa ƴetti ɓe ɗo a tarni ɓe ɗo a tumbini ɓe sarde ɗo fof ha a joɓɓe ɓe andi ko honɗum yiiɗa ɗo ko ɓuran ma o yinay fof mi anda ta woɓɓe nanata ko yaara hewɗa landa eno jasati ɓe ina ha no jasati ɓe kono kamɓe gelatako kono noon no hayfi men woɓɓeta ko maɓɓe mbeɗen andi sinta hande tawa woɓɓe si yiltatako tawa woɓɓe no waali no habbi ɓooƴe sanseteɗe ɗi ɓeydeɓe ko 100.000 euros ɓooƴerɗe sansirte no waali no habbi an ɓooƴe ma no golla jemma ñaloma 100% inna la e mansude ñande an Allah fondode womansa neɗɗo no dulli idan yetten Allah yetten e dinemaji makko wallahi hide raɓɓiɗini ta Allah nanditir en koko wonde nge yawande mum sen ƴetti e tarihi joni ɗo ana duuɓi 50 wonande heɓɓe duuɓi 50 eɗi dow ton ndaari ko honno wuurirano on tumati ka meɗen ka wuuruɗen ɗon ka cuuɗi meɗen aɗa duuɓi 50 honno ɓornoren ren mo ɓe ko kokkude jelu marno cuuɗi ka natta e noɗen sen yahayno nokkugo ko honɗum waɗɗotono ɗen sen naɓayno nokkugo ko honno kum yarayno kaka hoore balaje ma ka hoore meɗen o darti e piiji ɗin ko honno heɓiran en no wuuriren o ndaari fewno ɗo oɗo ɗo waga wiide sawa pa marsani sikkude Allah no yejjiti ɗum Allah yejjitaɗum sikkude wona Allah hokki en ɗum ko Allah hokki en ɗum kono wa qalilum man yatadakkar wa qalilum min ibadiy ash-shakur ko Allah wi ko wa qalilum min ibadiy ash-shakur no fandi e diyaɓe am ɓen heewɓe yettugol lan jarnanmi mantanmi e ɗi nemaji ɗi woni e nemide ɓe e wattane yiila Allah subhanahu wa ta'ala mo yiɗi jarnede mo yiɗi mantere mo yiɗi yettede moƴƴi so waɗanima jarnumo ina alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum waɗi si a ñaami ha a haari a yetti Allah e ko ñaamuɗa ɗo ko a irritike wonde ko Allah newnanma heɓgol o ñaamete Allah o gotte barani
bayda wawi awawi'a ko kiltu kaltoyagal mangal bayda wawi ƴawdeɗa cipporoyaɗa ɗum okkorma ñametema donc ina mari da ambosa aɗa jogui golle aɗa jogui boutique aɗa jogui magasin ko ɗum heɓuɗa ko ñamirta kono Allah subhanahu wa taala no wawi jaccutugol ko ñamirta ko o liɓa nawnare e maɗa docteur ɓe innata ñamu ɗum ɗo tewadde non ye docteur ɓe renta ñamu tewu kala ko weli ko adda docteur ɓe nayi ñamu non fes ko foññe ko lammi koye piigoy mo wawi liɓde nawnare maɗa tawa ko ɓiraɗa tun ko yaɓante yarneɗa harɗa mari no milliard andi ja ko Allah waɗinne min ndema yente Allah moƴƴi ko hokkore en gonno ruuɗi ko mari gonno ɓuri ɗum ɗuuɗude ire faala ɓuri ko woni e junngo makko ko kono tan en yawti jiite ko heɓuɗen ko wonen e ɗaɓɓugol goɗɗum gol ko heɓaali ko faaminen o waɗanaɗen hay fuy ɓay ko faalɗen ɗo heɓaaki yay ha ñande ko mi nani goɗɗo no inna min hande kadi mi torata ko Allah jorde ngalla ɗo ko fof ko Allah jaɓaali mi torata ko Allah hande kadi ay fuy min ni ko ampere ya ha tawa ko antorojo Allah sabuna Allah kan ala hande ma sa toraki Allah milliard no torade Allah nani kongol fi tun mo ɗaɓɓi hunde hitande wotere fekke rokkude heɓe woɓɓe no ɗaɓɓi ɗum ɗuɓi jaɓɓande ko Allah wi ko wa gariɗo min ibadi shakur ko gonga idan haray on accaneɗam hakke mi weltanike on foti o jaɓɓo ɗo e welo e tumbodiral geese hertiɗe wallahi yiino ɗum ɗo o haray o anday tigi on welo suuɗatako ɓe wi giɗo ɓen ma goɗɗo no yeetoma kono giɗo ma on anga yiyane ɗum hoore ma toɓɓerde ɓe makaneji e makko ɗode ɗo fof ko tirutawore taw ko daɓɓirɗum ko fii ɓurgol Allah ngol subhanahu wa taala ene yewtade haɓde juutade foti ko addi ɗum ara miɗa andi ɗo ɓuy e ɗo mi yii gese ɗo goɗɗe goɗɗe mi andi goɗɗe goɗɗe mi anda no woodi ɗo goɗɗe goɗɗe mi andata no andinmi kañum neɗɗanke kono wayi haray min andina am seeɗa ni fii ko min woni honko musidɗo mo wonɗo e yewtude ɗo gooto e moɗon ɗimmoje moɗon suka moɗon giɗo moɗon e enɗam moɗon nde wonno heewi ko ɓe wiya laɓi lesitanta ko hoore mum falawal kono min mi faala kilaɓe anndo ki lesana hawranaki falawal ngal waɗi mi jardirmike nokkeji ɓuuri ka yimɓe présente tanmi toon ɓe wowlaji ɓuri kami faalaɗo ɓuri ko selli ko few sabu yiɗugol ngol ma wonde angal andugol hara maalumatuji ɗi ɓe henndiri maalumatuji ɗi mi wondi e haba neɗɗo noon ka cheytane rewantamoɗon ha hendomo wonde majjanaymo cheytane no wawi rewandema ka dewal ma tigi o bonna ngal hara kaka dewal on rewi o bonna ngal o naata mawnitinnaare e ma o jooɓe o holle wonde ko wonɗa e yerde kon sifa ɗum ala wonda e wadde ko wonɗa e wadde ko ala jogiiɗo gandal ɓurma ala wawɗo yewtude ɓurma ala yiɗaɗo ɓurma ala wonɗo e juulude hoora janga zakka ɓurma yi'a ɗum heewaka gite ma haajuma goni hande kadi kala mo yiiɗa hiɗa yawiti ɓe wanduɓe ɓe ko wadda hunde kaare haajuma goni iɗon andi ñande goo Allah bonnino golle goɗɗo wakkilnoɗo dewal sabu ɗum rewayɗo Allah e noneji dewe ɗe fof o yii goɗɗo goo yeddowo Allah yiddira Allah noneji ɗi fof kadi o waajimo ha o ronki tawi sika ka beere ko ɗon ko ɓuri wawude yan so hokki henke a wiya ko ɗum ko kayna sikka ka kose so heddike ɗum ko kasannoto ha inna tigi tigi o moɗo ala ɗum ɗo luttuki ala yo henni o ñaame siko ka sina sika ka riba sika ka ñoore sika ka fenane sika ka baddi kala ka ndaariɗa ka Allah haɗi ɗum a tawa ko ɗon o wuri wawde waɗirde o wimo an wallahi Allah yafata ko e golle ma ɗo Allah yafore fi on ɗum a accani hay hunde ko Allah yeddirte ko a yeddirade Allah wallahi Allah yafata ko
so ko gonga mo dalino o ya wone warete no o ya yi siko ene nyaari ko gonga siko ene joni nyaari goddo a patron goddo hirani makko e cotta makko e gumna makko da fof en fawti e ɓeygure makko nande kala ko ronde ti fof ko a hokkorali mo o heɓata a waɗnali mo o ala ko waɗa o ñande no yende o ñande no waddidire yimɓe o ñande ko wiɗamo o watta ko hanɗamo o accata ene ñewe sa hande kewɗo sa hokkoye mo sirete o yaltatama ha boma no allah kanko nana o waye ono waso wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir allah yiɗi ko jeyata on mo woni e wodude e hoore wonde mi yahata ko jeyaɗo an kadi an woni honko ha wonda wonde mi yahata ko o awa ko teddungal maɗa mi yafike mo kala ko bonnunomi ko fof an kadi kala ko waɗanuɗami ko fof mi bonni ɓaynandema ɗum perdinayɗa na ɗum ɗuyda e makka ten jiya ko wondege wadde ko fof ko fi men e wondege wadde allah ko mari ko fof ko fi men o marani nafi hoore makko o marani ko wondege wadde ko fof ko fi men wondege wadde o nafi makko kanko si en fof ɓe hawti e rewri allah wano nulaɗo rewri no allah no ɓeydata allah ha hunde si en fof hawti e yeddiri allah wa iblis no ɗuyta allah ha hunde innama hiya amalukum innama hiya amaluna yattakhidhu lana summa yuwaffiha lana إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا الله بندي قول له يا فوق يا في ويبقى من قولي فوق لو وانا شيء مسلم ما جل لو وانا فجر أنا ما كنا كلا أنا تجلم تأوم تجلتم تسبتم Boro bila andi do aljana no yel nande kono kare ngam nande ko tugge dure anda wala fi sais do man wala ko moƴƴi kadi mo ta felluto wonde o do naati aljanna fay kunna la bi alima wala ko naata be aljanna be deya kono jortano mo non kono woni aqida ahli sunnah wal jamaa finde ahli sunnah wal jamaa yimɓe gonga yimɓe mo be hakkude be bonnudo on be anna mo be jodana mo ha kono ɓe fettitamo ndella yafata ko moƴƴinɗo ɓe joftanto mo moƴƴi ɓe taƴƴinanoma kono ɓe fettitamo nde naata aljanna hay ko bonnata golle kon no luuri idan min ko musidɗo moɗon innene ko mouhammadouri bari ko alpha madouri wonno kono alpha on meedi hanno podditi ka lasri ni ko suudu alpha ya timbo mawɓe ɓe ko ɗiɓe ɗe sendaɓe yimɓi ɓe yaari mbiɗaɓe cikkoɓe ɗon ɓe yaari ɗiwal keɓugal ɓe jangina ɓe wontiri toon tawi maaro no moƴƴa toon tawi ɗiɗi ko hedde bariɓe laatuɓe yimɓe maaro ko ñamete woodi ɓe duumoroɓe toon jibinande nden ko woni haqiqa kon ko 1958 ko naami min ɗiga kaydi ko ganti moƴƴi min ɗiga kaydi pewɗo laamu seddetude ko ɗon on tigi tewri seeɗa mawɓe ɓe ko almami ɓe ɗum ko jangginayɓe kono ɓe jangginaɓe on tigi few tawi jiiɗo amen hittaka maɓɓe foti ko sina jiiɗo amen ɓurno hittude tawi ɓen ɗon ko ɓe wi koko ɗum wadde koto an jangi ka école française min mi woniri ni ɓuyɗo tagriba kono miɗo yiɗi janngugol ngol ha fewɗi sabuna simi yahaani heɓi kami windoya ka kawte ko windoya mi wulla ñema ko fayde ɓe anta allah waɗi tum gingol gandal ka ɓernde mbay allah waɗi mi ala ko forsana onon mi janngiri ɗon seeɗa seeɗa ha kawraɓe an no janggoy no mori ɓe sénégal fuutatoro ɓen arti ɗum kadi ɓen ami sali ƴettugol nan jonnaɓe yoɓe janngina kono mi wattiya to mi heɗo kala ko mi heɗi howtumaji mi nani mi yejjitata ɓe jogino abqariya ajiba jidda ɓe jogino haqqille lakinni nachatu fi bi'atin gayre ilmiya عندي عقل عبقرية عجيبة خارجة لكن نشأت وترعرعت في بيئة غير علمية فذهب العقل وذهبت العبقرية هكذا هباء منثورا جبنا حكي من حكي كنا نقول لك أمي ودنا لا نقول لك أنا دندر وصف على مرينا بدون وكندر
ko no law ko Fuuta Jallo sa jangi Muhibi a jangi Lakhlari a jangi Sawawi e ha wadi ar-risala haray digi o man a woni karama ko kulli a waddi fannu yedde so ɓe honno man kadaba wa gasala wa Allah ka on tako maɗo haray an a woni karama kojo ummalujo koyner ɗum kono Allah waɗi ka wararen jangoɓe futatoro ɓen ɓe jangoyi fannuji ɓuri tere ka fiqhul maliki tere ka lugal arabia ɓe ari ɓe jangiɗo e juuɗe maɓɓe kamɓe jangguino ɗuɓi jeetati men jangi juuɗe maɓɓe ɗuɓi nayyi tawi ko ɓe jogui ko ɓe nenemi ko ɗum ɗo mi addoroɗo joni noon ɗum kadi ko heɗagol mi heɗo ɗum mi ara mi heɗo groupe janguɓe o mi heɗo ɓen groupe aji kami heɗi o si kamo ɓe ala ɗon si ɓe falli ko min fallitaɓe kono mi yani ha ka sakkiɗoɗe ɓeŋamin jonnanno ɓe wendi ɓe wanna tafsir Qur'an karaɓe ɗi noon ɓe mbi tere 79 mi yaari Sénégal ɗaɓɓugol gurdam ɓurɗan newaɗe tawi automati ka meɗen mari no yetta sowe ɗe nandi murade automati onno fewdogol awa mi yaari toon fay ɗaɓɓude gurdam yendi toon ha Allah hollidire ɗum yoga e karama koɓe sunna jeeɓe har fala salafiya wano Cheikh Ahmad Soe wano Cheikh Moussa Bare Mahamadou Ba e woɓɓe goo yo Allah o yaafo famɗi ɓen koɗa balɗe lottuɓe ɓen on tigi ƴetti ɗon seeɗa e jumu maɓɓe seeɗani ɗuɗaale ɓe tawi gurdandam الكفاح لأجل الحياة كان يأخذ يعني أكثر من الوقت ولا كلنا قلت يفعل جوني ويا لا بيعمل جوني وري يوم بني لو بيعدي لو بني سيدا نتي كوروكانا نتاي ساتن النلوني هافك نيانده هو أريان من جوني يوم بني توسيدا جوكا في كندا حيث بدو بيتاتي كلهم من بني مغامرة من سكاغور من يتكلم مالي بوركينا فاسو كوت ديفوار غانا توغو بنين نيجيريا كاميرون سنترافريك حمنا السودان لوكا كهالا دويا كون ياوانو كغول باي وندي كو سودا غول ودا تيبي نوكي كو بوي كو تيبي ياراني المهم ان يوتر السودان بجانينو ثانوي ماده ثانويه كما في الاسلام الفقهي ناقول لونغول بوكيسا جوتو كلهم يوري مقابلة هي قبول الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويكون من 1988 أقول لكم أن جامعة بوادي مرحلة الجامعية لبنان على وادي تيجي كوي بيجوري يتم ماجستير والماجستير بيجوري على وادي مكاني تابعي لا بعض تيجي كأي يوم تيجي بيدو ميوات الدكتوراه بجوي ميجالي ودين توان ميجالي دكتوراه مي أرتي كمان بيبي كات كنا نقول لنا كي بوي كنا بيسوي تومي مور كلا كنا بيان نوتان بنودي تومي مور يبي بوي أو سيتياسيون متى لنا نريد دموني سود باسا وتجيبنا ona mi waki do trupe che kala capelli bena bala no bitava pellet ko go fotere no wodi nema di no wodi kono mi wa ta yottinde ko mi fala yottinde ko e beddo wadi ala mi di buri imma hara ko karam ko be ko pour be la maga mi fotata ma ko mahara tigi rasba jogi be rasba tigi ko yani fi ganda ngalda ko sela donc fana la garo ko do fana bilan kore musik fala mila nonge ko kon ko meli di mate mo daga nanan wali iqtirar mi wali iqtirar bali du japan nay yal kaleya dola bali avantir bali du japan je mo horto taw ni ne ni jogi hakya mo be ni jogi hakya taw ni mane tani har ki daba wala kulli kon honti yo don no eto de yi be ko mi oduka المجلس الوطني للفتوى والبحث العلمي ko mi wonno hoorejo université franco arabe ɓurɗo wonde artino wonde laggi noon ko jamiatul imam kono changement seeɗa waɗi nder ɗon iwa ton kono no mi yaani dow kono faydande yaaro leydi
المهم تنوالي كل يوم منظمة الإمام مالك يعني منظمة مالك كل موضوع يوم في ورلو ممكن يعني يقولوا بك حركة بيقول له تلاقي الإسلام مثلا كجوكرين أنت على organization كل أونلو ومن أربعين في ورلو من لا ملان ريبات في التاريخ من لا بور إن شاء الله فعلوا كيف يكونوا بيبي يتسنى بلوكاس كساكي نوالي درجون يعني كونكور دي ويسوق الحمد لله وكلا من دافوتي وجلنا قال دافوتي إن كان لهم كبير يكونوا درجون والله وادي han gudi mitoro mo foktorno mi Allah tawhara ko mi yida ko e ko mi jabana ko Allah tawhara na fi adna najarri ana jango be adana fu Allah he mi yide be jabane be ko mi yida mi jabana ko kale dimene e ko musibe me wonto fu anda ko mo wadi ko sara no bawo ko Allah har ko mo joni bawo to kuna mi be ganda na kuɓe wakkilare few kono Allah no waɗi yimɓe goo ɓe ara ɓe inna docteur mi landike kaari masala ɓe on atti noon ɓeɗe ɗum fof no atti on arde ɗo ɓeeɗa ko sikkani ɓeeɗa ko yiɗani ɓeeɗa ɓe jangi juuɗe maɓɓe lallanɗo ɗo masalaji joyi mi landata ko ɗi goɗɗi ɗo ha yawmal qiyama so on waɗi jawabu murawaka jawabu siyasi mudahana kono hande milan sabri no ko hayo man biya on do nyaawale wonde kare na mo mi atti andani andi dum ko yani iqa'u alim fi hada kana bi donare torne la Allah Allah arsika la minan bol golle kala ko wata ko focus akuma yo Allah ta'ala jani ko ran mi golle ko ne wada ko mon ko yo Allah heewa e golleji wonɓe ɗi ko surrami hara ko ɗum woni ko tere ko fof goto ko kartono men ɗum Allah joni ara mi toɓɓere men ne koyete kulol Allah ngol ɗen andi ko wiyete taqwa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقد وردت كلمة التقوى في القرآن في عدة آيات عشرات من الآيات إما بالأمر وإما بمدح المتقين وإما بذكر ثواب وجزاء المتقين تنوعت الأساليب القرآنية في إشادة التقوى والأمر بها والتقوى يعني لو مثلنا تقوى بالآلات التي نستعملها الآن كالسيارة التقوى تكون بمنزلة الماكينة الموتور وبمنزلة الفرامل كل الله إذا أن يكون وصية الله أتي وصية وأتي تغلب كل ما أتي بيعمل أبي أسكتي به إن الكلي كل ما هو يعمل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن bondi men wasi e be yamiri o kano be defte attino be ombe e on kadi on be mofte la be titi me yamiri yo ani katullah ko yule Allah yo ko di yule Allah yo kulul Allah no way ne e hak e ne no way wono moter e fere way e si moter ala ngal yahda janda mangal ya pusani nae awata pe kangal ga ko moter on pusata ko takwa on jonna ta on dole energy jonna on tigi kuwa e wakilare ina modi undu wela wadde ko acci wala on tigi wala ko
takwa ko londo woni kadi ferende ni wonde gi wubbo ya hada wa hino ko harmi ko lotti yangol lo dum ñoƴƴa feren non dum takwa hina Allah no renuma Allah no andi fima Allah no umpetema sa meni ɗum ɗo Allah no kambirani men ɓe ɗum ɗo ɓe yi jahannama tawa on tigi tum e ko bonnete kon tum o yeƴƴito nano e ñaamo o yi'ata hay goto wiyoma hey ko an koye aljiyo kono kulol ngol kulol Allah ngol waɗanamo ɗon ferenamo ɗo darnamo e gandi oto so tawi ɗiɗo ɗiɗi ala honɗo gallaɓete ka garage maga huttoyte ɗon tawi si ngal dogi ngal daratako ma si ngal dari e ngal dogata ala ngal ɗon nawoto neɗɗo mo hula Allah ko ni o wayi parce que neɗɗo mo hula Allah ka dewal ko wiyete al ibadat ka dewe yatakasal wa yatasahal wa yatakaas fa yunada hayya ala salah fi waqti buruda fi waqti yahlu fihi nawm fi waqti huwa bijanibi halilatihi وتحت بطانية دافئة الشيطان يحرص على نفسه كيف تخرج من هذا المكان الدافئ وتتوضأ بماء بارد ثم تذهب إلى هناك يعني المسجد بعيد يعني واصل شوية واصل النوم إذا كواكب عليه سينما awa are noto ɗon noddana ɗum are julde ley are juulugol ngol are ka malore are ka daɗugol si tawi takwa ala force ala énergie ala on tigi wonay amuɗo pare seedio o wonay accitiɗo bindi noon dine subaka seytani ne daari e wani hidani ko ɓe gumani mona ɗo wuli no foosi ino nde suddaare ɗo i mona ɗo acca ɗon ɗo mona ɗe asa leggo ndiyam muɗan ɗo andi ɗo e ka juulide ɗo no woɗiri no gasa oto tappe ka laawol no gasa bandi fonte ka laawol jaɓa muɗi maɗi he fof to enquête tan mbi wontimaki ay uwa ala on tigi waɗa istirha doole e baake si suuma e ari kadi ko an noon العبادة تحتاج إلى القوة العبادة كلها الصوم الصلاة قراءة القرآن صلة الأرحام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حضور مجالس العلم هذا كله يحتاج إلى قوة يحتاج إلى دافع فالتقوى هي الدافع هي القوة الدافعة ونقول لكم كل الله يقول كذي wonata hakkude bonnowo on e bonnere nden ɓe weddoɗa kono o accano hiɗa hoore woni 18 aɗon ɗam ha ino coca colamu ino fantamu ino suum ino ɗum ɗo ino ɗum ɗo en tout cas de surma ferma niɓɓita piti hombo renuma goto renano fewno ɗon e ɓiɓɓe adama ɓe caméra fixaka ɗon ko ndaare fos en mbaɗano ɗon ɗa e kololami ɓeɗa ɗani sa yeggara bonni korka maka ɗani sa bonni korka maka ani allah o haɓi on tinani hajjuɗo yo wakkilo taqwa o watta kadi taqwa o kolol allah ngol ko gonɗo watta ha Allah jaɓana jiyara makko o golle ɗe o andi kone golle ɗo ko fof wona forcé wona dole ɓe Allah jaɓagoy mise ene hamde men Allah wawa to men e patronɓe ɓen ɗo joni a waɗi non mi waɗi ko wiɗa ko il faut yoɓami tan ƴette avocat joni ƴettana Allah avocat on ɗo Nations Unies multiɗa ka ko eni ɗore ɓe ka ko on to Allah wi innama yatakabbalu llahu min almuttaqina ko hulɓe Allah ɓen du Allah jaɓanta dewe ɗe sina ɗum o salo few tentini si waɗaki
waɗiraka no waɗirteno ma waɗaka fewno ka waɗeteɗo ma waɗaka nokkure ka waɗeteɗo ma waɗanaka waɗanteɗo taske moƴƴi waɗanon fonto e ɗi konkuɗi ɗo dewe men buy ko non ɗiyare imma hara waɗaka no waɗirteno ko waɗa ko fina tawa men ko ɗum men wowi menen mbi men maani mbi Allah tagi men ko ni menen men wowi ari hadithul qudsi fi salatihi sabu na bugino lami torde ɗum menen ko ɗum men andi menen ko ɗum men wowi koni men tawri mawɓe ɓe menen men ɗacita ɗum ɗo a waɗani no waɗirteno sa yi Allah neli Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o jandini sahaba makko ɓe duuɓi nogay e tati no Allah renirte Allah no woodi none no yiɗi remirede harnano no neɗɗo o faalira ɓe gandi ari hadith al-musir fi salat nisfi fi sahihani bi riwayat mukhtalifa mafad al-hadith kama rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى ذات يوم صلاة وسلم وجنحها أو وجلس إلى ناحية في المسجد مع أصحابه رضوان الله عليهم جميعا وجاء رجل متأخر فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال إني فصل فإنك لم تصلي فكرر ذلك ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم توجه إلى القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن أو ما تيسر معك من القرآن. هذه الرواية رواية صحيحين لم يذكر فيه الفاتحة لعله ما ذكر الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يعرف الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لو مثال عندي تندكو andu bul dewangal ko be waɗangal nongal haani waɗirde noon oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande ko juuli waktu o gari o yehi kanko e sahaba makko ɓe kasera sera ɗo e nder juulide nden sera ɓe tooli ɗo ɓe yewta goɗɗo go aroyi tarduɗo yettisoɓe goɗo heewi tardugol jokkay ɗon alhaali haama ara tawa juulanomo ɓe salminino yii haade ken kadi waɗɗo ɗuma enen o ari o juuli jaga nelaɗo ndaarino juulirta noon nelaɗo ndaarimo haa o gayni juulde o salmini tum o ari taw nelaɗo hiiri nelaɗo na assalamu aleykum wa rahmatullah ɗanmaki wa aleykum assalam wa rahmatullah barakatuhu yilto juula a juulaade daade jettegol konngol noon yilto juula a juulaade o yaari julde ma nden timmaali ma ɗum nde moƴƴaade ma hinde ɗoyti o wi a juulaade wayi wasi waɗaade hay hunde yani lam ya'tabiri salata shay'an fakirki fasalli fa innaka lam tusalli yani ka annahu lam yafal shay'an o wi hootu yahu juula a juulaade o ya yiltiti juuliri no o wi no waawi no o arti o yimɓe lanlano hiwriti o wi yilto juula a juulaade timmilaaɓe tati waaweni leynelaaɓe ka laaɓat jangina mi woniri ɗeɗirɗoma googa o mi wawata sinani min ko ɗiɗi wawi fuɗɗode gandal alkhutwatu lula liltaallumi huwa an ta'tarifa bi annaka la ta'lam إذا عرفت أنك لا تعلم ستبحث عن العلم لكن الذي يظن ويعتقد أنه عالم لن يتعلم أننا بأن لا سناني نرى بأيه وقت كنوك هنا وجب العالم أن يعلم إذا اعترف الجاهل بجهله وطلب من العالم
أن يتعلم منه وجب عليه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أن يعلمه. لا ما كسي أي فوق تدي جلد تمين سلجي دارا فوتا إبلا أو حبيرا جنگا كونه ولما أي القرآن ربولا الفاتحة أما كسر ما نو ويا الفاتحة أولي سيدون فيكي حبيرا نانغارو تولا هانفي بايت بانتولا هانفي وايت سجا sujjira teremane jeɗɗino sujjaɗo kadi ha anda alanni sujjude ɓantona joɗɗoɗa hakkude sujjude ɗeɗen ha anda alanni deeƴude sujjita immu kadi no sujjitɗo nan noon haalanna sujjude fes julde ma nden fof gollirde ni. ana asalukum kullu wahid fal yuraji nafsahu yuhasib nafsahu هل منا من يفسد صلاته كما أفسد هذا الرجل صلاته؟ إنه كان يجي حقه لله لكن يجول ببين هندل بنار وبك يجول ببين تفوق كلام وبك يجول بمور بين هندل إن مليار يقول يجول ببين تاني لين على يوم ببون يجول بمور أولي كونه بونونكو ما بكونه بونونكو بمرواي وون لنوي John, har ondo ko juri no non julde makko den harna fewne laalo. O wi kanko kono mo wowi, kono mo waawi, kono mo tawri, kono mo andi, kono mo mandori. O juri ni no hamay kay mo yu o watta e kasanke ko waddo yaka gabu makko. O yimi na Yesu Allah ko o landoyto jiyaɗo on ko landoyto jiyaɗo on yawmal qiyamah ko atto malanda ko taw ko julde warda fi sunan abi daud wa sunan tirmidhi sahih muslim ala sahih muslim sahih hibban wa hadith sahahu Sheikh Albani wa Ibn Abd al-Barr wa ghayruhum fi sahih anna awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah kujiano Allah ko attete hasbe ndara ne sino mo yobe ko mo sino boni yobe ko boni e golle makko den fof nyande dalgal ko julde makko den jodo modo biiri julde de bande ndare taw nokku yala fus ko Allah da ko ala nder do honno do waɗa o wiya yela birgion لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها وإن الله كلا حيقول دفت يوم القيامة كلا حيقول نيس يوم القيامة كلا متعطى كل مور مؤيال يوم القيامة كو أكتو جيدي الله أكتنا كأدنا ويقول لك مؤتكوكو بأكتنا بولانكو مؤتكوكو هذا طلب لا يقبل. إذا ونقول كل نفس نرحان وإذن إذن ونقول كرحان ونقول أنا وربه إلى الآن لا جول وكجولين سونا كان كيمو ونقول كل نفس هان ولا نده رب الله سبحانه وتعالى Allah jabata kala dewal sidari nasabu makutungal wadana inna allaha aghna syuraka'i 'ani syirki kama qala dhalika as-sadiq al-masduq fi hadits al-kursi qala man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. وقد ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Allah kala golle diina ko kafuɗuɗama e goɗɗo waɗirɗa fii makko e fii goɗɗum ngo fii makko fiya mande fii makko fiya jarne
fi makko fi kaho kaalijo fi makko fi yahimu gebal fi makko fi ma towne o wi kanko mo wawi muñade kanko ko muñoto yawma wiyama o yinna ko min kaari kafuɗa ɗum ɗo joni mi altanimo si Allah yoɓaali goɗɗo dewal yawmal qiyama ko hombo yoɓatamo enen ɗo fof eɗen anndi julde ko honno yoɓete julde ko honno yoɓete ko ero jewu kako dollar kako suudu kako otowa a ñanda kono waɗi Allah yawmal qiyama ko patron goto woodi si wonno jaɓaanima yoɓude haray ala jolde ala ko yoɓete o wiyno innama yatakabbalu llahu min almuttaqin laɓɓinan gol Allah ngol dewta idan kalaɓɓini toon haray juutinaɗe fi kulol Allah ayeje ɗen fi kulol Allah no ɗuuɗi heɓe définisi kamɓe kamɓe ko ɓen fi kulol Allah mo bello firri ɗum no andi Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu ɓaawo landama ede ɓurɗude kulol Allah manana taqwa وبي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاقتناء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم باي علي لندما كون ولمانا كل الله وبي كل الله سواني تيجيناي هذا أجيامه بالله وبي كويا جود ما كودا أنا هنا أوتقول دي أسماء kita kita dape kita moƴƴiɓe avion je tagi moƴƴiɓe internet tagi ɗum ɗo hande hawruɗa moƴƴinɗo no on ɗo 380 no jeeya avion je ɓurɗe moƴƴude nden fewro ɗo hande hawruɗa moƴƴinɗo ngal ɗo hawi moƴƴinɗo mo wota weltano moƴƴinanɗoma lunette pharmaceutique yiiɗa ka woɗɗi yen jiɗɗa moƴƴinanɗoma guiteten mo o wi hula o Allah wonɗo dow ga hula ko jota makoɗa anda holmo tawroyɗa o ɓay pellete a tawoyani en fof en taggete e kasange ni cuudane mum ɗum jarataɗo hay sanqero ase ha lugga on tigi umte nder ton ko waɗata ko fof watteno o acceno kanko hawtaka Allah holno tawoyɗa o hulaɗum ɗon o yiɗi ɗo gollitirande deftere nde Allah ceppini wal amalu bi tanzil alqur'anare nden gollitirande janngande faamande eɗoɗa hunjoɗa ko nde tindini ko gollitira ɗum as-salafu salih كانوا يمشون كأنهم قرآن كأن القرآن هو الذي يمشي على الأرض فلذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما أشاد الله بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم سئلت عائشة ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن ندي القرآن buy e meɗen joni no wawi nde kono wona buy e meɗen nde wawi ko yo alqur'an o ya wawde kare kadi nde wawe holno alqur'an a wawirte fokkita ɗo memugol goɗɗo ɓuranita memugol ɗo leydi aw nani patron fokkita ɗo yahugol nokkugo alqur'an en ɗo yawton de bakar no ɗon inna patron minani ɗum jaɓi dewawi yerɗingol jannga pooɗa ka pooɗete waɗa tajwid ɓuyno waawi kono te ndaare ka golle ka acte ka akhlaq ka muamalat tawa yo ɗongon alqur'ana waawani en taw jippirede noon o yimi gollite alqur'ana woni ɗiɗi o yi wal iktina'u bil qalil e yondinol ko seeɗa mo Allah arsukuma on seeɗa dagiiɗo mo Allah arsukuma on ɗum ɗo yone ɗum ko fewndo on de ɗum ko 1918 kono 2014 al iktina'u bil qalil cheikh
ngandi no jaay foti taneddo ajabu gol hoddira Allah hoddiri do wonbe e buy wonbe ka sen faddala Allah ba'dakum ala ba'd fi rizq jabadu ka aduna ka kebal ndara be ɓurɗa ɓe ndara sinda min edi kaarijo ɗum waɗa ha ber ko makka ko yettira ɗum Allah hara yawani kono ka aduna si a ndaari ɓurɓe maɓɓe an ɓe jogi awa motor goɗɗo jogi ɗo BMW wa an ɓe jogi ɗo voiture Peugeot goɗɗo jogi ɗo Pradowal V8 non o heewtuma ɗum fede fep salamu aleykum no walla iɗo yeɓe no mo wandike sifangal ɗo hara yo mo andi kam postamo andi joni an ɗum ko jogiɗa ɗon kono joni wayi wasna Allah o ko maako ɗum waɗi ɓe wi tamannaluna hatta ida ma balagtaha samawta ila ma fawqaha fatamannayta ka anna alladi kunna nawaddu bi kawnihi ida haqqaqathu nafsu lafdan bila ma'na amma ka dewa ndaaro ɗum ɓe wawilaɗe ɓey inna mawde min ɗo foofi yani kaari kañum ɓe hoora e ɗo alkati sawowo tenewo ɓe hoora e ñanomaji daneji ɗi ɓe juulake juulirɗe ɓe kamɓe ɓe omen ɗoɗnoɗon o darso e juule usade kamɓe ɓe gayi deftere fayda min miɗo jogi ɗo ɓe pono banano ɗum ganna hanmi feccade hakkude hande kamɓe watti wajade min mi ɗi ko mi foofɗo kono mi kadi ɗo moyde de no sukaɓe wiyete erot ɓula mooro an kadi inna gannaga ɓula mooro marsay ka marsaka marsay ida yondinoɗa seeɗa ma on wal istidad mi yawmi rahil heɓunoɗa noon ñande voyage mo artatake biye aller retour ala rehila la awdata fiha préparoɗa eɓɓana tentini hande se waddani yila eɗen handi wajidorde a waydira e goɗɗo ñalli ɗon e place goto yewto jalli ɗon fiɗi ɗon awmodiran ɗon akkikkiɗe inne donc e janggo salla jaɓi nani inna oy moɗo mo yaha kuule téléphone mane ker allo nala toñi o humpitike fatunde ɗe fatude o ala jikkare yo ala jikkare fatude inna accident non accident non ɓeyɗi maɓɓana ɗen ɓe ñaami ɓe ko lipton ɓe faala ɓe ko lipton to ɓe ɗo ɓerde musiɓe ɓenni ɓe ɓaare ɗon ɗo ɓe walli ɓe tawi ɓe maayi la ilaha illallah e o gonno joɗona jerde nde o haddama jode fottere 8 heures ta ceerno kaare daga mawɓe to hara dake kono ne gerde sen nattay estayi gonɗo nde ɗumannorde hande no foti tawa mo ɓe no haɓɓi kaɓɓo mum jooɓa mayde mum no jogii mum wallini pour dakko mum tawa mayde arayi ko après ko satti gon إذا ما كنت ذا قلب كنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ساوني يندني له كبرد قلبه كأونا تلو سايدي قلبه كبرد أن إمر أدنى أوفوب بالجيش هرأي له فوتدر لفوق تقولي مولي anda mayde den cippani ala ko dandatamo wona leydi wona asama wona hôpital on wona fimo Europe wona fimo Amérique na fimo ɗo ma fimo ɗa idan eman ali kanko wi sa heɓi ɗiɗo nayi ara woni gunɗo Allah amma Omar goɗɗo landike moye mene o landika goɗɗo gonɗo woni kulol Allah o wi amirul muminin hal مشيت في أرض شاركة أيه إليه من يقول وبه إذا سكت على بده ويقول يا الله وبيشمر وجهه وينيوري مسبك بجيبا ويفضلك التقوى نيورا كوكو كيالك كيلو دبل وهذا ما يوافق وهذا سبب الكتيبة ويندارو أدنى ولو نلوتيزا على نلوتيزا أدنى ولوتيزا
no zone réservé no woodi zone habitation no woodi ka rewete no woodi sens interdit ko ya e sens interdit hana rewale muɗum zone réservé hana yahat to hududullah tilka hududullah fala ta'taduha suɓa kawda e watta ko ɓe allah wiya yewtude yewtudaɓe ɓe allah wiya yimɓe yiɗaɓe ko allah armini ko acca o wi ko ɗum kurol allah amma ibn abbas kanko jubnani ɗo o wi ko wiyete kurol allah allah yaraka llahu fima nahaka anhu wala yafqidaka fima amaraka bihi wota allah yiye kaw hanuma ɗon wota o hattoma kaw yamirma ɗon o wi sa waɗino allah woni kulol allah kulɗo allah taw si e wayno خلاصة الخلاصة ترى لو مين جويت هون عندي تعرف يعني لو موبيل كيو سيرتو يواني كي ndara bilite mum o waɗi si joni ko ene ñaariniri sonko waɗa joni par ce que kala mo wiɗa ɗo goɗɗo an a hulata